Shalom. Lamay Banua Kabusungan Jemaat Laharoy Balikpapan. Kukua salama si tamu syulu solanasang tu pada di kamaseilan puang. Kurre sumanga langan puang belan nama adinomiki na pasitamu lante pananungan renungan harian Toraya allo Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Lata paranduk tupak nanungan talante bongi totemo tamenani opuang tomang kambiki. Opuang tomang kambiki antakan telombaki Kinton tomo paramu rongko na kesurui Buang Yesu pelak bakti kami ketau mimpuan Buang Yesu pelak bakti kami ketau Buang Yesu pelak bakti kemana masa kepi Buang Yesu pelak bakti rendongkan masa kepi Laung basaki kadan na puang matua lolo jomay tapalaku patunduan tamas sembayang. O puang matua, puang ambek do suruga, rampokan mak kure sumanga mak pole poraya, o puang belan natang tore tu pak kamasian, siapa pak kaborok mi lako kaleki. Mangka kami anta lante sangalo unang karan itu mentu pengkarangan siya sa rakyat o puang. Nah, lan mabongi totemo laki basa sa laki nanung tukadami o puang. O puang penamasallo bengkan kamatotoran nayate kadami o puang maadin laki basa siya laki nanungan lan tebongi totemo. Na mendadi pasake siya torro kamatotoran lako batang kaleki la abipi tu kapatongananki angki tontong matauto mengkaula lako kalemi mak kada mo komi opuang sakka mo kan umperangi tu kadami amin. Kadan na puang matua tu situru renungan harian Toraya yamu tu lamay Yehezkiel pasala 30 na apa angka 20 sa lako angka 30 misa nakuha kadan na puang yamu to Indonesia tu kadan na puang ta puang lako tau iya tomay nakuha manasa aku kalena lampolay salu tu domba malompo na iya tu domba madoko. Belan na mi parusun ni sa ademi, siapa lempeng mi tutang na belan na, siya mi paserokki tanduk mi, say lako miula lako salian. Iya moto, laku rampanan to may dombaku, daamo na dipakande, laku polay salun na tu domba, misa sola tu misa no.
At tu iya to lakuangka tumisa to mangkambi diolu tau iya to mai tula ungkambi iya mo tu Daud taungku. Iya mo to tula ungkambi tau iya to mai siadadi to mangkambi na tau iya to mai. Aku mo te tupuang lana kapenomban anna Daud taungku ladadi arung diolu tau iya to mai. Aku mo te tupuang mangka umpokada itu yan na to. Launtanan na misa basse kamarampasan solo tau iya to mai siya laku sarapay tumintu olo-olo masuru lamay tondok iya to. Naurungan ni maadin torro marampa tu tau iya to mai dio padanga siya mama lan lupangala. Laku padadi kau mau paran tu tau iya to mai ondong pitumintu apa untikui taneteku siya laku pasayan uran ke atunay ladadi uran ma palobo. Ia tu may mintu kayu dio lupadang la umpalau buana siya iya tu padang la umpakendek burana. Lama naman tu tau iya to mai tuo dio lupadang na. Anna tandai kumua aku mo tupuang ke kurebong itu bayang batang ayokana siya kurampanan lamay liman na to umpokonan ni. Natae mo naporampan ni mintu bangsa siya tae mo nalaung kadakay olo-olo daw kuli na padang sangadin na latorro marampa siya mo'y misa tau tae mo umpatirambal lenni. Laku pakendekan bura padang kale-kalean tu tau iya to mai na urungan ni tae mo taulan tondok iya to na bakarorian siya tae mo la umpasan ni tu pelo bona mintu bangsa. Anaisan ni kumua aku mo tupuang kapenomban na urondong ni na tau iya to mai iya mo tuto Israel taungku kadan na puang ta puang. Kamu mo tu dombaku iya mo tu dombaku kambi. Kamu mo tu tolino na aku tu kapenombami kadan na puang ta puang. Amin. Kadan na buang lamay te Yehezkel 30 na apa aya 20 sela ko 30 misa di kuampo kada lamay misa panglisuan kada situru renungan harian toraya to mangkambi manana. Ia ke dibasa randuk dio may aya misa te Yehezkel 30 na apa maleso di pokada tu kasengkian na puang matua lako to mangkambi na to Israel tutang makrunduan na mo umpana tak pasanan tengkona ungkambi dombana puang matua. Napadikki mo to may domba siya nanay mo unna Lazaro na eloran mo tuton na puang matua si sarak-sarak. Iya mo to anna puang matua kalena mo ungkambi itu dombana nadaka to may paadena yamo to may pusanna narenden sule nabimbin to may bangkena na pamatotoy to may masakinna siya minto napasipulong sule anna parakay. Iya te pabasan di pamanasa kumua puang matua la mendadi to mangrata lama apaulay salu lan alla na taon na. Puang matua kalena tula untundui siya la ulendokan taon na dio may kamasagaran na bangsa senga. Iya kalena la umpilay tutola na sua mendadi pangulo la ungkambi taon na
belana naanga puang matua umwa anna iya tu taunna to manaman siya to marampa. Diala panganderan tu datu Daud to na dului puang mendadi datunna to Israel umua la susiduka moto tu puang matua laung kambi tu taunna. Ia moto anna jallu umua lana patunannang sule tu kadatuan lan Allah na taunna umua labu tiu dio may taruk na Daud tutola mendadi datunna taunna puang matua. Ia to namang kamo tu puang matua ulendokan ni tu taunna dio may katang marurusan na to maapanata siya dio may kakuasan na bangsa senga na solami sule tu taunna lako katuoan marampa anna perasay tu kamarampasan dio may puang matua tu na pamanasa lan kasayan na tomangkambi matontongan. Tomangkambi matontongan ta iya mo tu puang matua tula tontong ungkambi kikyallo siya kebongi anna sorongan ki pasakke dikwa anna den tontong manaman lan katuanta. Amin. Yaitu pokok-pokok doa kata bau lampas sambayangan yam tu di pas sambayangan tu Pak Pendeta belan na nalambi ka masusan belan na den anak kurena na tambay puang lala sola ega tulan kamalaman batang kale. Tamas sambayang kitole tukku mak kure sumanga mak pula-puraya upuang matua ambe dosuruka belan na tang tore bang tu mama semi lako kaleki mak kure sumanga kan tuatu mi bengkan satu opuang kini umpuri komi kibasay siya kinanung tu kadami di ko opuang dayate kadami tu mangka kirangi maading kisoyanan lan tengka gedeki kiallo kebongi opuang. Opuang totemo rampo ka masambayang umpas sambayangan itu Pak Pendeta tunalambi ka masusan opuang belan na den anak kurena tu mitambay lamay tanga-tanga na keluarga beni Pak pakatana siya kamatotoran tememento keluarga opuang ana tontong matoto opuang do suruga ipasambayangan duka tu lala solaeka tulan kamalaman batang kale belan nasaki ikua opuang kamu tula rampo susi datoro lau beni kamatotoran siya kamalikian opuang ana maadin maleke sule pasakke tu pedampi siya kande tu nakande opuang nama adin umpama toto batang kalena nama adin matoto sule opuang la tontong umpudi siya umpakalaabi itu sangami opuang matua do suruga katuan kite bongi totemo kisorongan lako kalemi opuang diko kamula tontong la ungkampaikan bongi yate maadinkan mama sisola kale manaman maadin masyang makale maadin nomo kamilik sule lau nangkaran itu mintu pengkarangan siya saraki kure sumanga opuang yamote tu pangandoki puang lampuang Yesu puang pelabaki kimasambayang mati kalemi. Amin. Angke mo malambe na kasisolanta lan renungan harian te allo totemo yung may paamingguan jamaat laharoy balipapan kikwa salama mabongi puang Yesu umpasak keki.